Kapal ikan sinar bahari tepukine anyut-anyut di tengah pasir. Ane lokasine di Banjar Kusambi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, duga Selasa 7 Desember sanje. Kapal ane dawane 2 meter tepukine teken nelayane. Aneh ne, sing misi penumpang yang ngabesik di kapal entu. Kasat Polairut Polres Karangasem AKP I Gusti Ngurah Suteje Nuturang, kapal entu tepukine teken nelayane ajak dadue di pesisir Seraya Timur, Kecamatan Karangasem. Kapale warna gadang pelosor biu entu lantas kedenge abane ke sisi. Cuma sing ngidang ulian besbat. Entu mekade buen pelaibang arus nganti di Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem. Personel gabungan Satpol Airut Polres Karangasem bakamla ajak nelayane masih tuh sing ngidang ngedeng kapale entu. AKP Gusti Ngurah Suteje nyelasang, kapale jani ada sawetara 1 km uli pesisir Banjar Kusambi, Desa Bunutan. Salan atenge kapale subuh usak, cara mekelu sing man manggo. Sing tepukine ada barang masih di tengah kapale entu. Tafsire yen kapale entu anjut-anjut ulian pelaibang arus. Apa buin kondisi cuaca di Selat Lombok masih agak jelek. Tim Bali Express ngelaporang.